Gini pau tuke kuma Kelvin Mbugwa mawuok Naivasha County Manakuru kod Pauline Mukaba na mawuok Kakamega e joloch mag bonus e Shabiki midweek jackpot. Moro ka moro kuomgi oyudo maloyo siling gana 100. Jirego moro ka moro nolieko kare duoko mag tuke 11 kuom 13 makor juma. Kelvin wacho no biro tiyo gi pesa go e chulo bil mar osiptal ne wuode kaachiel gi chako chenro mamoko mag dongruok. Ka Pauline to wacho ni obiro bedo chenro mare mar pith jamni. Niko na mtoi mmoja ako 5 months, saizi ni msik. So hii domi natumia kwanza kusort bills za mtoi. Then niko na project nafanya naunda mobile kiosk, mobile kimbandaski and also naunda bado mikokoteni za soko but mobile kutumia baiskeli. So hii project inanisaidia sana. Hii ndio itanisaidia kupromote project yangu sana. Hii pesa nimepata, mi nafanya kazi ya kuangalia mifugo, nitabuy tools zangu za kazi, ni promote kama youth, nijitegemee. Na encourage anyone out there mwenye ana watch news na naona wakiannounce Citizen TV kuhusu shabiki.com. Kama uko na extra money after your bills, please save kidogo ujaribu Shabiki.